The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Executive Committee Jonga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Kalawan Ra Yaka Khasi Hills Autonomous District Council Members Pension Repealing Bill Arajar apun rio ban penduk no Yaka Khasi Hills Autonomous District Council Members Pension Act Arajar R. Yaka ni ka bill ban penduk no yaka bay bam temen ki MDC ke balong san hajar tingka si penai Marway lawan ra daw ba sebor lang warba u executive member u beri pet yaka tenat platingka haga singis dang jogador bar mang tingka ke council haga khat pratrik urempang araja apun riu. Mr. Deputy Shumansar, I beg to introduce the Khasil Autonomous District Council members pension repealing bill 2026. To be clear, this is for consideration of the bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move the Khasil Autonomous District Council members pension repealing bill 2026 be now taken into consideration. To be clear, the motion is before the House. Berlaku dipilih bil, apabila pension contohnya tax amnesty. Kalau ada orang kepada iyo pada tan keren, tan apa, nak kena itu lah apa pun supaya bawa lagi. Sedang kita lihat kalau mengenal usia mengenal itu mengenal bil dan fikir maka disuruh kalau gaji bank ketika ada konsep nama bapa konsep kita mereka constraint ya ke pede berke bisa ke pelatangka teng-teng ke bisa kalau tik teman siu ke tulok jongki notre teng-teng kalau benduna tiladangi berkat ya ki XMDC baru banyak siu pension. Namarman kesan senam arpo arsangut kimi XMDC. Tiba sakawiru ke pension galong kebatang sanhajar. Ada perkat agak juk mentah sanhajar betang balik benua. Bukan kalau ada discuss XMDC ru nak liang kejongan ngomba kalau ada kepor namar bakal ada ke burden bakom jurung itip mentah bakal kias kadon awat hiku XMDC iki pula file dengan kias banyo yang kata bisa ka pula bun senam mengihapan siu berkai tidak ada dengan itulah sopan dia yang introduce ini ke bill raitang ka way ka banga syai ngisuk tu bill session namar ba kung hitip ka code order badan the outstanding untuk tiba ada tiba ada besi video kita notification kita Deputy Chairman Badan Burong Kemen yang curi iwana ya ka sokot instance ka curi kebidai public feel ya ka membantu juga trong ki bisi curi kamu berlawan ini urusan kerajaan but kalau mereka hai tayu nak benda curi dimulai ini nak benda interest ontang trong kajian berkawai mulai kumana Porsche hidup nak ada jongi isi keren mana dia kecil dulu kesan di waktu yang council nasional angin Porsche keren jongi kumpulan isi machine yang tak senja buat sacrifice dan hanya kalian nak ada jongi di bawah tahu Bangkoi bet siapapun kepada kalian jadi itu iwana dengan syai bidai ka outstanding ke bangsa na pertai lagi parlok komisi barem itu ngaso bona ya ka cipen syai assurance sebagai support yakini kiba dalam outstanding ke bangsa di persyaratan telah nanti kaba kafon dalam apel ban pendek yang kepada kadang-kadang
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya